Vidjet ćemo to. Ovdje se lokalnjaci. Ima ide tako dobro da ovdje ne skupljaju flaše. Mogli smo i auto. Još bi bilo super sutra, znači možemo i danas ako stignemo, ali sumnjam da ćemo stići, napraviti, Lukaš će pokazati sidlišta u snijegu i ledu. Znači podsjetit će nas sidlišta skija, cepina, šraube, snježni klinovi, ne znam što već ima, da se to malo ponovimo. I sutra, znači, vrijeme će nadam se biti bolje. Znači ujutro se ustanemo rano, nekako kasno, dogovorit ćemo se. I odemo na turu. It is I, Leclerc. Ali imaš u vrhuncu, imaš lijepo. Nema. Probamo se potruditi da nam ovaj uzor bude zgornji. Hoćemo zajedno, da smo brži. Počet ćemo s ovim komadićem špagice koje već imamo. Ali rekao možda vlak. Ne, više gore za ovaj. Ali ne možemo tako brzo. Može se raditi, jedni ljudi mogu raditi ove skije i mrežu i sve, a drugi mogu tu uplitati te štavojeve, tu slažemo na van, znači ovdje, ne tu, nego ovdje. Transport od 75 metara. Možda zato što te stalno na posle držim. Od 25 stupnjeva do 40 stupnjeva nagib terena je lavina. Vina padne, pretpostavljam da nas je bilo još više pa su neki se okotrljali dole, pogledamo koliko ih fali. Problem. Jer jedan čovjek koji malo probava ovo, koči cijelu akciju. Da. Gle, ja kad idem i levo i desno, više da se ne miče. Ovo su realni uvjeti. Odaberemo smjer, evo recimo ovako, malo pomuzemo što bi rekao Kabić. Rekli za onaj jedan. Jedan može, ali ovo ne može. Ovo je dinamik, fino lijepo radi. Ovo nema Miki. Kad spavamo sa šinkom glavu. Evo ovako ću. Ima ovoliki krak. Evo to je tako priča kod pojačavanja jednog sidrišta.